sinzi ahantu mikrofone izo radicuranga neza Imana imugisha bakure kumva umuziki ntabwo ngiye kuririmba nari materaniro sinaje kuririmba kubera ko nari nasaye bikoze kubera icyifuzo batanze Imana yampamagaye n'uburyo yampamagaye kugira abantu ngo bahumure iryo jambo Imana yampamagaye kuririmbira ibyo muramuzi iyo bageze kuri iyo topic nanumva ko ari ubuzima bwanjye tuzamura ibiganza haleluya twumva gushumba tuzamura amaboko kuko ndabona abatayazamuye sinzi muhumure ufite imani ikomeye idashobora kwirengagiza amarira muhumure dufite imani ikomeye idashobora kwirengagiza amarira yabera tuzamure twongera tuzamure irindi rimwe gusa taona mbingu zimefunguka na Yesu mkono wa kuume akinitazama kwa upole kwa macho yenye huruma kachukua kitambaa atanivuta machozi akisema wale mwanangu Yesu kani kumatia baada ya tamu ni furaha. Bwana asifiwe. Haleluya. Tugeze nanga umuntu wagora nanga ufite ibibazo ari muzima kandi ndibizoshira ndiko nzagenda kubwira ngo pole. Bwana asifiwe sana. Tabu zangu zikiisha nitamwona Bwana wangu akinikaribisha kule karibu upumzike. Hapa ndipo nyumbani kwako, hapa ndipo makao yako, hapa ndipo mahali kwako, karibu upumzike. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Turikuja mu ijuru. Tuzamure kandi ibindi bisigaye irumushumba. Sura kuririmba tuyazamura reke tubwire Imana ko Imana idashobora kwirengagiza amarira y'ubwoko bwayo. Je sindagize ifuzo zishinga gishika. Sindamenye nuko ameze. Ariko abafite Yesu abibuke. Haleluya. Neza. Tuzamura amaboko. Bwana Imana icyubahiro cyose. Haleluya. Ndashimira Imana ku bintu bibiri. Ijambo rya mbere ndashimira kuri iki giterane cy'abamama. Imana yahaye kugira ngo musohore ibande muri iki gihe. Ese mwavuze ngo n'indirimbo zingahe mufite? 10. Indirimbo 10. Hari bamwe bari kwikorakora bagasohora indirimbo imwe cyangwa bakora igitangazo zikaba zibiri. Ariko bo bakoze indirimbo 10 hano muri Amerika. Bavuze ngo wenda mu bamama basohora indirimbo n'abandi hano bo bamubambere. Mureke dushime Imana kuko mwabaye intwari kazi. Haleluya.